Udah mau parang deh. Bang media ada sih bang. Aduh po. कोर्ट में केस लड़ रहे हैं यू नो और उसमें मैं ये नोटिस दिया था कि यहाँ पे जब तक कोर्ट में केस लड़ रहे हैं यहाँ पे इवेक्शन होना अलाउड नहीं है अभी भी कोर्ट का केस जो कोर्ट में जो केस लड़ रहा है उसका तो कोई रिजल्ट निकला ही नहीं और यहाँ पे इवेक्शन आ गए दिस इज इलीगल इट कैन बी लीगल हम लोगों को बोलते हैं कि इलीगली यहाँ पे लैंड पे अपना 13 जमाए बैठे हो निकलो यहाँ से एक्चुअली अगर कोई लोग ने इस लैंड पर लिया और जैसे भी हम लोग ने बाई किया इसे 1,50,000 से इतना पैसा वो दूसरा तो है एक नंबर का लोग वो इलीगली पैसा कमाता है लेकिन माय फादर यूज्ड टू अर्न मनी बाय इलीगली बाय डूइंग हिज ओन ड्यूटी इतना भी दिमाग नहीं आप सब लोग तो गवर्नमेंट ऑफिसर हो ना आप सबको पता है कि इलीगली पैसा कमाने में कितना लीगली पैसा कमाने में कितना प्रॉब्लम होता है ड्यूटी पे जाते हो रेस्क्यू करते हो कितना प्रॉब्लम होता है तो मैं आप लोग ये नहीं समझते हो और यहाँ पे दूसरे के घर तोड़ने आ गए अगर आप लोगों का घर तोड़ा जाएगा ना आप लोगों को पानी देके चुपचाप करा करो दूसरा को अरे हमें हमारा राइट्स मिलना चाहिए कि नहीं गिव मी द आंसर हमें हमारा राइट्स मिलना चाहिए कि नहीं We are in Karbi. We are Karbi people, not Bangladeshi people, you know. वहाँ पे देखो टाउन एरिया पे सब नॉन ट्राइबल ही अपना डेटा जमा कर बैठे और जब ट्राइबल पीपल का सवाल है वो लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सा पीपल को किस रहना पड़ता है रास्ता तो दिखा बोले वो ऐसा लगता है कि दूसरी हम चाहते हैं कि हम सब पीपल ना वो मानते हैं ना अंदर में बैठे कार्बी में ना कार्बी पीपल ही ना रहे I was brought to be and Karbi people, you know. I was brought to be tribal people. Karbi मैं इतना प्राउड फील करती थी मगर यहाँ पे अगर पता चला इतना सेम फील करना पड़ता है कार्बी में रहते हुए भी ऑर्डर नहीं दिया एक्सक्यूज मी मैम आई रिस्पेक्ट यू ओके but this is not legal, you know, this is illegal. अभी कोर्ट में केस चल रहा है तो फिर यहाँ पे इवेक्शन कैसे आ सकते हैं? रूल्स है कि नहीं है? रूल्स एंड रेगुलेशन. You used to say for others follow the rules and how why you are not following the rules? Talk to the council people. We are not responsible for this, okay? Okay, but the council people also. See, I don't have time to talk to you right now. You either vacate your houses or go to jail, okay? Okay, I'll go to jail. Go sit in the bus. Jump. Okay. Arrest करो सबको arrest करो बस में जाओ चलो लेके जाओ चलो either you go and take your care of your things घर जाओ वस्तु बांधे उले आप जाओ फटाफट नहीं तो जेल जाओ दोनों में से एक सब घर का सारा सामान जाएगा enough talking I even don't understand some चलो ला तू पचे के ना আচ্ছা আপনারা লোকে কাম করো আনিও লাগে আমার যদি আমার
আপোনালোকে কৰিলে ন আপোনালোকে নিজৰ কাম কৰক আমি কৰি আছো সেইকাৰণে আপোনালোকে টিম চিগনেচাৰ বস্তু বাহিনী আঁতৰৰ ঘৰৰ পৰা নহ'লে কাৰো লগত तो फिर सीएम को जाके बोलना हम क्यों बोलेगा आप लोग जाओ आप लोग वोट देता है हम देते हैं हम वोट नहीं देते क्योंकि डायलॉग मत मारो काम करना है तो जाओ नहीं तो जेल जाओ दोनों में से Nangli keji honda bema. Nangli palam keji sing jija paran ta nangli tumang nai kuma. Dancing rong pi mukut kata dak bangun. Dak bang thau. Tang sini ni sa tuliram rong hang pan di sini ilang. Kedam tang an ta lang di sini tum hasami nak kirap dun lo. La si apatai tin stami la si non tak tak stami nang li nang acurap di pan nang li pan li tuning ri padi krim lo. La so apek so nang pai stop di pan si. La si nang li pan sini tum stami nang kirap dun la hala so tami citong lo. Nang li na pu dun ni li tum pan si nang tum mai spud long tido dam thip loi pusini li tum hana pu dun si. Ni tum la so ting si tum tido thip lo. Ni tum manut kapre ka long stami tum kirap dun de la dakarong arat anke. Nang li pan sini tum election hustami nang cipaduk lu ni tum juni tiket long lo pupen ke ni tum stami la MEC long ni tum apla arbak tambah ni tum la dak arong arap pen sini tum cirap dun lo. Kam jam stami ni li tum cipaduk lu. La si la son dak si nang li tum la dak bang khai pen ni tum ke bang kali ajat kali ini tum cing hong rap nang sinang li long stami ni tum apatai tin ta along tin apatai tin anu tis nang kili stami ni li tum long kaptek dam de. Nang li pan sinang sikit heblo nang li sini tum stami SP long pu stami Nohok stami nang li DC long pu stami nang li nang cing pidun pu pon apa jok konplot dik. La se non tak stami nang li pan nang apa jok di pan sini li stami. Nang tu neri padi krim lo nang li da anang kacing hon pon apa kedam tangan stami. La se non tho stami nang li nang pa jok du dik khala so bek so nang li nang pa stop di pan se. La so ak news along do an stami nang li pan kedang pan se nang li pan chuneng ri lo. La se puton ni tum isput along nang li pan ke bang pan stami nang li pan ni li tum nang chuneng ri. La se yo kadu ka vera ta uskol da jo non he sini tum purkha purkha ke cheng ponon ai 6 tarik pen lo la se jo. Ko son se non ta cheng bom ta do la se jo ni tum ko dak lo ma ke do dam ji ke thak dam ji la se kar biarat ili tum ching hon rap nang e chi jin so rap nang la se nang li bang ran no hok pen sitami nang li lang ran nang jin so ran nang hon ra nang li bang ran tum ka du ka biarat phan an sitami la dak ke do prong phan tami nang li nang rap dun thu tha pa se nang li phani jun chuneng ri pa di krim lo kadu ka be sitami jo osomar ke bi ki thi ben ekdom jo chi jin so mi mama lo la se apatai tin sitami nang li long ke bang sitami nang li nang apa jok dun pon ni tum choro pa lo la se non sitami nang li phan tum nang choro yip ke la pulo e nang rap dun bek nang pon nang pa jok dun bek nang po SP pun DC pun stami nang li tum e jo CM sar phan ching ki noi ajar noi pu sini li tum hanang pare lo la se pon ni tum stami nang li phan se karbi ari cho tang det ke nang li thang ta kun e so na lo nang li le pu dip lo polo tang ti nang li ajar ta kam ta un lapo pu sini tum stami ning che the pon lo ke dam tangan ta nang rap lo la se non thak stami nang li nang rap tha pu se nang li phan chuning ri lo kardo Tenang kita bom emisi, tenang itu masuk. Non kita bom emisi bes kami cingki long lo sar peliram rong hang pas kami cingki bom lo sini tum hanang ku. La se nang garap huji panse la Ini sih kita